gotova 2008. Hvala Bogu, da Bog da se ne ponovila. Kako je počela, tako je završila. Krenuo sam snimat po gradu i zaboravio kameru, vratio se doma, ali eto, našao parking na ćošku Gundulićeve i Jelice. Nevjerovatno. 1 sat 31.12. Cure čekaju Franji. Idem. Evo, Franja. Ajmo. Ajmo. Bog me žena. Bog, nemoj mene. Sad si ti na novogodišnji šetnji isto. Nemoj. Ti baci oglas sama, ostavljena, traži smrtnu dušu. Sam. Jel idemo konačno? Ajmo. Lidija plaća parking onaj. Ajmo Lidija. Horatičić ovo radi konačno. Bilo je vrijeme više. Lijepo. Zašto trka, Lidija? Zašto trka? Idemo. Mala. Ajmo. I Mekić na ručak. Nema snijega, ali hladno za poluditi. Evo. -4. Ove godine duše nešto nema onih čudaka, znaš. Di češnjak liječi sve, Hare Krišna i onih. Di su? Tu se bina radi. Bor tamo, prvi put do dole okićen. Idemo. Mekić, ja sam isto gladan. Evo nam Konzum je u 2009. Će nas napasti za ovoga lipi od nje. Jel to Todori sponzorira dočeka? Ove godine su postavili ovaj tu nekakav šator. Prvi put da vidimo komad šatora. A tamo će večeras Oliver, koliko ja znam, zapjevati. Tako moram snimiti jer nema najme. Ima novu jaknu. Ovu jaknu stavno 10 godina, zvuka sam je friško. Već dugo na kameru nije bila druga jakna, osim one sive. Evo srca po radu su nova. Dobra fora. Eno ga, neka. Ove godine nema Vlakića Bubija, jer ove godine Zet ima Vlakić koji badava vozi. Tu stoji, ali ga sad nema. Nije to Miller? Stari bed. Kupi mi žilete. Nažalost, nemamo ključ za bubanj sa sobom. Tako je. Evo proba.
Tebe monitori može? A? Koji dirigenta. Kad nema Hare Krišne, nema luđaka, snimam band. Glasno je. Lori lupa preglasno je. Ko ne radi na staru godinu, krepali da Bog da. Evo moje glumice, idemo u auto. Viš, ove godine mi nema Hare Krišne, nema luđaka, nema ništa. Ej, kakva godina cijela, još nije ni loša. Ovo Gane, znaš, da nađemo muža ili nešto. Aha, može na Nova Godina. Happy New Year. Kaj si jela? Kaj si to kupila? Da vidim. I kad idemo i kad se vraćamo, Đavo je lip i odnije njenu Franju. Opet u Franju, jel? 2 puta Franju moramo.